Huwa żmien tista' tgħid ideali biex wieħed jinvesti f'karriera jew studji affanzati fil-qasam tal-logħob diġitali li tul il-pandemija ra spinta l quddiem fid-domanda mill-konsumatur minħabba li persuni kienu kostretti jibqgħu f'darhom. F'kummenti ma' One News, id-direttur tal-Istitut tal-Logħob Diġitali fl-Università ta' Malta, il-professur Georgios Giannakakis, qal li għalkemm l-esperjenza fl-istitut innifsu fejn jidħol tagħlim u studju inbidlet, dan ma xekkel xejn it-tkabbir fir-riċerka u fis-settur f'dan iż-żmien. The game industry thrived during the pandemic simply because people stayed indoors and played more games with friends, with family and so on. So we are looking at an industry that is thriving, the revenues that reach 10% of growth within 2020. We are looking at a medium that is virtual by nature. It can go on the cloud. So there are so many opportunities for still, and the opportunities are actually much larger nowadays than before. Dan l-istitut li twaqqaf fl-2013 u tasem fi proġetti anki internazzjonali ta' riċerka u innovazzjoni fil-qasam se jkompli jistudja l-possibiltajiet li tagħtu il-pandemija għaliex fi kliem il-professur il-ħidma biex is-settur ikompli jikber u jissaħħaħ u biex aktar persuni jinvestu fih u jagħmlu karriera minnu żdiedet. Obviously, COVID-19 pandemic has been a hurdle for everyone, but nevertheless, working in that sector, in the research front, in academic front and the industrial front has not been stopped, actually, quite the opposite. Dan is-sentiment qasmu magħna wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo li tenna l-impenn tal-Gvern li dan il-qasam jibqa' jipprovdi xogħlijiet siguri għaċ-ċittadini. Rridu nkomplu nsaħħu s-settur diġitali fl-ekonomija tagħna, huwa settur li se jgħinna niddiversifikaw iżjed l-ekonomija ta' pajjiżna u fl-istess waqt inkomplu noħolqu iżjed opportunitajiet ta' xogħol għal quddiem li jkunu postijiet ta' xogħol siguri illi jifilħu xokks esterni bħalma hija l-pandemija tal-COVID-19 u għalhekk iva. L-aspett diġitali kollu kemm hu fit-totalità kollu tiegħu rridu nsaħħuh biex jgħinna nsaħħu iżjed l-ekonomija ta' pajjiżna.